uthi usangoma ngazi ukuthi usanhlanhla mfana. Hanja ungitshela. Usho ukuthi ngempela abafweni laba enzalwa nabo nisende linye nabo. Ya impela akhonakala ukuthi bona kodwa lokho iqiniso ukuthi bona labantu befuna ukuthuthukisana eminyakeni edlule bengiphusha lo mshiyashiya ngomthunzi wenkukhu ngase nguyeka-ke ngento ethizeni njengoba sengela intshanga into engiyifunayo madoda ngifuna ngene yonke indawo ngisho ukuthi inithawo yabo niphusha lo mthunzi wenkukhu sizwana madoda. Yabona mfethu sengicabange kahle mina okufanele aqale ukukhulisa manje akwazi ukukhulisa ugodovu sezinyama lengane uyahlanya yini wena abulali bani ayokusha lokho kanti ingale ngake ngenzile kwena uyakwazi lokho ukuthi wena wenze ngokungami ngifana ngiyacela kanti ngenze lalela-ke yezo engifuna uyenze makumele ukuthi lapha kunxibalela uyisakaze yonke ivuleyo enze njalo ngithole lento engiyifunayo sezwani Uhlalele la hamba ecathu. Kuvesane kwangena imeseji angayazi angafuna imeseji mina mngani asimela ngiyanyisa ugodovu uthi wena uyamnyanyisa Yini baqhatha usizi nje wena manje. Wenze njani vele? Sister B ayikushubi Khuluma nami wenze njani? kunamajita angena esikhoweni sethu adla umzila wethu ngeforce. Ufuna ukuthini mawuthi angena esikhoweni sethu? Ngisho njalo inkinga ke lamajita aseshayo yedwa wegengi. ake sithi let the game begin. Yabona ngimani siyazikhanyisa bazoze nabayasha. Ngiyatshela.